December ni somni le pakua ni lai ni ani a INP Mizo channel clear tu te Sipai le vek ule kum thar tan thataka in lo in buat sai theu kan bai sai tun tumpo Myanmar lam kan clear le anga voina chanchin langsar deu kan soi le thuak don nia tukindar nga le minute somli le panga khan Yangon Federal Army le CGF line ta ya pol te in kopin Myanmar Police Station anti mai in Sing Township Lower Mengaladon Road lama chu bomin an ka pa thile hliam dan chun soi mai thei ri lo tin voin chomadar som le chan ve vel khan pan sudan lama tax office ma a bomba puak le bok rengon le nepi do mun puilam hi apoi mo viau na a apoi mo ang huin an la che hlei thei lo ang December ni somni le pasari khan terrorist sipai te chu Minda Township huam chunga se khua an luta bek in chunga zong an pastor po telin pon lama tangin an kal nana tin luke khe khomi phehung anti kum som ni mi chu an tha ba ka asa an chan hial ni in an soya an eita em tiro kan thulak na he na soilova an ei phe chu ringam lovela ataksa hi an chan dar deu ani nge yang arab thak thei khop mai hetiang hian rap thak takin chetak ma se an din mun hi atha chuang lo ni na lang a chan chu chin state lama sipai then khat po an tlom tan ni na lang ani paletwa township huam chunga light infantry battalion zani le somriat le pakuana chung battalion na ke ma chuan puan var an tar ta wa mai ni in tual chung mi te chuan an soya sipai te chuan an na mual ponga flag var an tar an te ani tual chung mi ku ong mu win an ti chuan hetiang hian media ne na soi light infantry battalion zani le somriat le pakuana sipai te na mual ponga puan zar flag var an tara cholkar khatlai ani to December ni somni le pathuma tang khan kan mutua voin thlengin hei hi nimin a soina khania voin December ni somni le pariat thleng ala intar reng engwange ti kan hremai lo ati hetianga flag var an tar nu hian motor vei vak te po an tlem deuh sot ni nan soi a soi bok hetianga flag var an tar nu hian motor vei vak te po an tlem deuh sot ni in a soi bok CDM lamatangin captain pakhat chuan angai dan soyen chanchi thum a thei horoscope wanga ni theya sipai anom tolova an chung te chau kan to ti na ni thei boka tin kan tlom ta dol zorin kan zor nap ta an ti na ni thei bok ati na chong lama che rong le em mi som ni velan tha a inan hal treu nu khan terrorist sipai te chuan kale township huam chunga tho Hakhalay khua chin mi te na khua chu voin khan an hal le a inengza chiange kangral ti pon la soi hlei thei lo sipai ten Hakhalay khua an pan ti an hriat chuan mi pui te chuan khua an lo chua san vek to a sipai te chu chundar som pani le chan ve vel khan Hakhalay an thlenga an thlen vele khuan hal tan ngal mai ni in an soi khomi ramlama tlan ten an soi dan chuan mei khua chua tam ema wangin in hi akang ral treu nge yang anti tin nimina na chong lam buaina khan tlan man talote tlan thei ve lote mi som thum vel chu sipai te chuan manin hruin an phuara an mai chia te chu chuan chhum tira an mi man tak te smartphone zong an lak sak vek bok ni in voin khan an soi boka na chong le che vel khuwa te atangaral tlan hi mi sang ni chuang an ne December ni somni le pariat nimin tuk dar kuwa vel khan mongyo khopuya administrative officer thok nu pakhat do I phiu su anti RPG lamkeng ko tu captain Miumin o nga nu pui chu chian mia wadi venga tu ti hriat lovin an kap hlum ni in voin kha dan soya silayan voicery lion kapa an kana hmuna aboral ngal ni in RNA news chuan soi Makui region Pakhuku township huam chung mutit veng op tuatana sipai council lamin an ruat utin line po nimin tuk vek khan ka hlum ani bok kalemiu le kan ko khopui in kalpo na kong pui dunga hian in dauna chuak na sa tahleya December ni somni le paruk ni somni le pasari le ni somni le pariat ni thum chung chau khan PDF lam chuan bom manga terrorist sipayan lambun na
sipai som ni an thi ni in kan ko PDF te chuan an soi December ni som ni le paruk khan kalemeu lampan terrorist motor an boma sipai pasari an thia nimin pia December ni som ni le pasari khan sipai panga an thi le a ti chuan ni som ni le pariat nimina an bom na sipai paruk an thi le boka chhun lama police pahni an ta thale bok helam kong hi chu tong po veiwa mai chi po ni don lo hi an mani PDF lampo in film khur hle turin mi puyan cha mol mayani Sakain region ta se township level an custom officer Ministry of Immigration and Population anti department an how to pa Mizo anti chu December ni som ni le pasari zing khan an kap hlum ni in voin khan khitit media chuan soile boka ani hi sribu khopuya meeting anei zo a holam an lo changa yu township kadi le tasat kho inkara tuti hriat lovin an lo kap hlumani hetianga Sakain region po an boy la hian December ni som ni le pariat ni zan khan sipai lam media MRTV le Miawadi TV te chuan Sakain le Makoi region pum pui chu kan kut nuayan omto kan thunun fel thei to PDF kan thian 5 vek to ti in do tan soile zai mai ani an thu puan hi an ma ni ten an oi ngu tange mo chu kan hriat angin Sakain Makoi le Chin state lam hi tuna an boi mek na karen ni lam nen hian PDF bupuyania sipai thi tamna ber state le region ten ne karen lam hi an boi tluang zel ria sipai council po in civil mi te motor rem chang ang mangin an veivak thina hetianga civil mi te motor an man hian an ni KNU KNLA sipai te tan po han ka mai tur nge ka lo tur ti hriat thana har deuh thina heiwang hian December ni som ni le pasari nimin pia khan kongpui dung Asia Road anti mai an thunun theinan thu chua siam belin mi puilamin an zom tur dan te an chua bel le a civil mi te reng civil motora an veiwa chuan an motor kong kate hong thin turin an ti a KNLA lamin an check chuan thatta ka om mai turin an ngen boka rang tak le chak taka tom pokhat lo turin an cha boka tin sipai council lam ta ral thuam lam chi reng phur lo turin an ti bok thu oi thadu lo chu an ka pop mai theini nimina kan puan to tak ang khan KNU nam sipai te lama pakai ta min ong hlana naw te hi mi somli le pasari anom to tini kha nimin khan Myanmar ram chung mun ranga terrorist sipai som pakuan thi ti hriat chian ani a chanchin hriat hlei thei lo ala om teu zel boka KNU lam khan mani lam khan in kap to lo turin sipai council an bia a ma se min ong hlana sipai council hi anin du laklo te poni mai thei chutianga an dil ta ka chuan an chana chhia emo an ti poni mai thei boka in ka hai lam December ni som thum le pakhat aral ma nge in PDF in kol zong te chu kan hne na min pe ngei turani an ti sau tamaya ral hlaka na lai pui kan ti ang chi khatiang chi po kha target ka fu turin an ready thap ta ni in an soya KNU lam te hian engtin nge mon ti don ni PDF te apek mai la chu arin om chia lo zok boka PDF te ne nan ka ron chhun zom lo don ni na lange lelama chuan karen ral tia kannu le pa te nan lo soi fo an ni boka KNU nam sipai te hi terrorist council hian a hup khur ve hle niang chutianga December ni som thum le pakhat ma nge ya PDF min pek lo chuan tia an volayen tactic an play call vereng boka tun nai khan Zaw Min Tun na point KNU how to te hne na advice pe ni om takin hetiang hian fuina angreng vauna angreng asoya KNU thazar noi om pol sang te hian mania leke ko lama thil thleng kha rem chang la a ral tlan ming in vua dan lo takaram dangkal te alo tan pui thin hi ram tinin an hlut sak Myanmar lo maka an ngai lo na ania an level niam zia an lan tir mai ani he thua hian ram chung mi puiten ram veng him tu atana an thlan sipai council hian khrem na kan chelek theite meu mai ma se ke ni sipai council le KNU te hi unaw kan nitlata eng tika ma thinrim taka om hi chu kan ti turani lova naw zokin harsat na ton chuan u zokin tan pui nga yania tin u zok adik lo chuan naw zok point thu tha hril turani nga ya
chu wangin sipai te le KNU inkar in riat thiam lo na in mail mak na thei tur zong in do tur zonga online na ma thu the dar vak hi tu manan share lo nan KNU lampo hian an mi te karen mi pui te hi FB khoi to lo tura an thunun atha khopang ti in advice ka peduni atia an oi duarin chuang lo khop mai karen ni state Luai Kaw khopuya do u khu veng tan in nai lama district police station chu December ni somni le pakua tukindar thum vela tangkhan JPDF Rangers karen ni Democratic Force le GZ21 Paul thum tangkopinan kapa sipai pani an thingeya midang hliam tur engemaw satan ombok ni in JPDF lam chuan an soya an mani PDF lam thi le hliam an omlo ati police station an kalaya sipai thi an lo le thin hi then khat chuan kan thre thiam chi lo mai theya sipai council hi ram thuni na pong lak tu ania wangin police kem le station tam taka hi chuan an kem le tam chu thu khat sipai an da vekani Kareni state Mizo khodaya December ni somni le palia terrorist sipai tenan hal hlum tak ruang som thum le panga te pokha tuken khan thatakin an vuiliam ta ni in KNDF lam chuan an soya alung chiat thak du hle don ani hi minong hlana thuruk apu chuak vele ta a hlau thong ve ta hle niang kan riat theu angin Rohingya nam te chunga an chet dan rak thak ta ka wangle tun thlenga mi puite chunga an nun ron e mawangin minong hlana kai hroi sipai council kan ti mai state administrative council tia an manin ming anin vu hi international court Argentina a le ICC lama an king me kania Argentina sarkar court point minong hlana te khin na thu boi chu angai to ve tan me ka chuwangin minong hlana chuan arukin sipai lal te chu thu acha ama le ho te chu ICC atangin emo Argentina lama tangpo ni se ramdang le international pol sang tangpon ni se riatir na thu emo man na thu emo alo thleng palani point chu chu lo pom lova lo la du mi lo turin a ho te chu cha ta ni tin lekha ziakin a lekha chu nepi do khopuya sarkar ukil sang bernena apeboka ti chuan judge te jing ho tu ber utun tun chuan a hnuaya thok tu zong zong te po chu ramdanga tanga lekha reng pom lo turin a rukin lo cha le chhong ni in khetet media chuan soile tlat mai chief judge utun tun na kai roi judge te chuan rampo na tanga lut DHL te po ni se lekha man mo lo po eng lekha ma dong lo turin thupek an tong fekani ati minong hlana hi a hlau thong ti achianga amuta tui lo tran ta hle ni na lang manilama fruso township Mizo khodaya thina rap thlak tak chungchang kha soin Anthony Blinken chuan sualna nei lo civil mi te chunga hetiang thil rong lutuk anti hi hanpom zam mai chi ni lo hethil hian terrorist sipai ho tu ten mo an phura tul sia atilang fia hle ani atia sipai nun rong lutuk te malak na ti to pani theinan tu man ral thuam le chutiang lam chi leitir lo turin ram tin tengen bok fruso township pathil thleng chungchang kha sipai council lam chuan an soi vengeya ral thuam keng mi te nena anin ka thu le man te po an nei thu an soya mian hal hlum thuero an soi du mi atalovani tin nimin po khan Linda Thomas Greenfield po in Save the Children polami te an bau thu le Myanmar Sipai Council thilti du dan khapani theinan ram tinin na sataka tanan lak ho atul thu alo soi ve to boka tunlaya Myanmar lama social media a lar deuh mai chu minong hlana thu soi mi pui thi in du lo chuan min do to su ti hinia Myanmar asong anti media phei chuan minong hlana chuan kan thi po in keima ni ngot kan thi lovang mi pui den kan thi anga ti ni in a soi nge le ngala arab thak du hle ni a hlom du view dona ma se PDF te avona ngaila mi puyan lainat lo ti ro Myanmar unaw te khan thereng ula lo film khur hle zel phot mai te u ole tun tu mata na voi nam chanchin kan hu thai ang kanan ti chua chu khati zong khania clear tu ten min hlut saka atop thlenga min lo ngai thak sak le wangin in za chunga kan lo me